Fair price of hang the food security ki makada miyam the kanaba pangan gini hai bawa from oitolo hai na BJP ki president di sawan hai kre. Mathau section da doctor amagi mathakta ticket tuna MSC da action lokana ba MCI na khangalak le hai ri. Ming tabri pasing taram nok subuloy na poksan no pizri ngarang degi hong na Manipur da sanaba haukiba food security act asine piri bakana basing mapung phana miyam da phangan ba ngamloi haina BJP Manipur Pradesh ki president TA Sawan Haikre ngasi neta ba suthekta leba party asigi office ta pangthokpa nauna party aside jarok laba mioi sing opagi thorom da wafam si phongdok khibani mana makhata na haikibada food security act ki makhada kana ba phangada ba April thagi seng leiri haina sarkar asine haibasu ration card ti mapung phana semdri amadi fair price shop sing su hangdri April thagi seng mangan ba yarwai masing matang da BJP na mapung phana ticket kani ega sigi matang da miyam na phangpham thokpa sing phangnana ba mitna sing la leisi haike below poverty line da phangjaram ba cheng APL da phangam ba cheng APL BPL muthalabane hoje BPL ga APL ga punchal lakanda population ki 75% pigadawani based on akoi ki census ki matungina ngasidi BPL da phangam mi do card pa yawri yohndre sarkar sigi lairiba machinery singsina lanna ina khunba singna card pire lairaba chaba phangjadri ba kangu dana card phangda ba yawre maramana card asi ekta yaujari role yaujari card singado municipality sing sa thet kadabani madugi list thet kadabani gram sabhada singdana village gi authority amasung district council singda thet kadabani website ta kadabani website ta chingthoga igi ming yawbra yawdabra yengadabani ngasi amada tawdri seng khuran gen taw male ngasi party asida yarok laba sagobal kendra ki Trinamool Congress ki hana treasurer oramba Khumbong Mayum Gojendra uripok tagi Imphal Municipal Corporation ki ward number manga gi member H Bobby amadi Kaisamthong kendra ki ward number 16 gi member Oinam Romeo bo party ki president na asam khotol pot piduna harautam okay Mamang segi September tang mari da Rims da ENT gi Dr. Oibani haiba Suriranjan kauba mioyamana Imphal Hospital da sinus ki operation tokiba usekol takhok mapal dagi sadokpam Samorjit kauba mioyamagi khanau da bandage jarumi haiba wafam dagi patient gi imung manungna Medical Council of India MCI da tangalakiba complaint adugi makhata na action lokananaba MCI na State Medical Council SMC da khangalakre hari wafam singi matang da ngasi thangabot mapal leba Human Rights Initiative ki office da pawgi mipam pangthokre pawgi mipam adu da Human Rights Initiative ki Executive Director Joy Kumar na haikibada sarkar gi doctor sing na private hospital amadi clinic sing da private practice tawduna aremada anaba sing da sading tohanbada natana awawa piri athubo matam da sarkar na akanmam ing sangadabani haike aina hajaningi di masiki case tawringai da somorjita makhal makha kaya gi Manipur gi civil society organization sing edu individual sing achaw chang angam mathau mayam sina negotiate taw si withdraw taw ha gi angakpa makhal gi pressure mayam lai aduna aigoni ngasi miyam da appeal tawjeri bise sigi matung dagi di somorji amasung himere initiative ta kanagumba civil society makhaktana kargana mami matana negotiation natragana madi withdraw taw ha gi pressure pibir anu ha appeal tawjani loinena Manipur gi kano loop kharna loop mayam khangbi da Manipur doctor khar lay moi sarkar gi hospital da thabak taw na private hospital da angak pa phangna pasha tan ba niyom ya do mong da magoi chi sina hariba loop sing gi sympathizer oiraga moi gi mateng pangsin na raga haitare ne ko moina lana tawri bi kupsan na ba moi de problem thoka de loop sing moi gi misang jangmai poje machi thadu piu justice asuma wain phangna bahona bada mayam khudimona mateng pangbu handak akoina MCI da chaliba campaign si Manipur de masi ahan bo ren khali polling station sing da bot thada ba miyam na technology ba khudong sa da sing asi kok na ba Imphal ski oina polling station sing gi rationalization amadi modification gi mipam ngasi Imphal ski DC gi office chamber da pangthokre DCM joina share logduna pangthoki ba mipam du da tongan ba political parties sing mu sing su surga ki DCM joina haikibada general election gi record matungina Imphal East le ba polling station masing asi samri kuni thoini
नौना rationalization amadi modification toru matungda polling station singi masing khardi hengal lagani haike Assembly constituency si jiri bam tharaga tara mathoi ne ba hojui jinga si phami basina koi assembly constituency tara gini tara gi hana general election gi matungina koi gi leiriba polling station masing ji 422 samri kuni thoi ni ano ji rationalization gi andaki segregation to ba andagi hakot pa mayam ji taroga tharaga di jini leiriba polling station samri kuni thoi ji khardi hengal lagani जी बांगी जी हाना लेबदा निफुनी मागे जो रेस्टोरेशन तोकलगा खरे हेंगलक याय होजु मकिरी मागे सोमदग इनफॉर्मेशन लाक्ते मागे जो सिनोंनि जिदा सुंसोय सोयदना सिगुंबा कोई पॉलिटिकल पार्टी गई इंटरेस्टेड पार्टी में आगे फमिनरग माइजु डिस्पोज ऑफ National Food Security Act sanahana bahona राजनीति की खुदोंसाबा लौनना bahona गवर्नमेंट ने यंगसिनगदबनि हाइना CPI की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरना फोंदोखरे वाफम सिंह राबर्ट भवन CPI की ऑफिस पांगथोप पाउगी मिफम मान फोंदोखिबनी डॉक्टर नरना मखाताना मणिपुर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सरकार सनहनबा लाउथोखिबा तरामना ओई एग असि इंडिया पुंबदा सनहनबा होनबदा लेफ्ट पार्टी ना सुब थौदांग लौखि मणिपुर की ओइनदी एग असि की मरुमदा म्योय क्याना राजनीति की खुदोंसाब लौनबा होनबा असिना मपुंग फाना माइ पाकनि थाजदे गवर्नमेंट की माइकैदगी सु मियामबु एग असि की मतांगदा ज्ञान तहननबा होनहनगदबनी बेनिफिशियरी सिंगल लिस्ट लाउथोकदबनी स्टॉक मतम चाना फोंदोकदबनी पुलिस रिक्रूटमेंट की मतंगदा पल्लदुना रिक्रूटमेंट असि करप्शन की हौरफम ओहेनबगा सब मानरे हानगी लोब लोरब मतुंगदा तुंगी लोबना हेना फगनी अथुब मतमदा एडेड कॉलेज की वाथोक लोसिनगदबनी लमदम असिदा करप्शन मरु फंगना मुथत के हारबदी इलेक्शन बु फ्री एंड फेयर ओहेनगदबनी मसिगिदमक पार्टी असिना मियाम की कैंपेन चथरपा नुमित 13 सुरे थासी तांग कुंथ्रादा लोसिलगनी हाइखि पैसा तिंगदना भोट पैसा येंदना चक्चा हिजानब तौदना प्रजाना मागी अपाम मिहु खंजबा चिंग लेमना थमोइदगी अफबमी खनबगी प्रोसेस दो इलेक्शन की लोन पीरिबदो चपचाना इंप्लीमेंट तौनसे मदुदा प्रजा की राय दु येंगरसे अन हंतकदगी कांग्रेस बीजेपी सु पैसा येंदिरनु पंगाई है बच्चिन का कुछ मानदब तौबिरनु लेपाबसे नंदर लोरबनी सेंजा थुमजा है पुनः महान बसिद कंजी है मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर अंदगी म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ओलपगी अहानबा होरप इलेक्शन सिदगी मणिपुर कनबा होसे पार्टी अमतना पैसा येंबिगनु अफबमी थादोपिरो प्रजाना अपाममी खंजेजनु हंदक लेंजाउन सुखिबा कन नोंग अमदि नोंलै नुसिना मंगाता थोन खरबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माहिदिगी खुदकी ओइबा मटिंग पीखरे ngarang ahing phawo sathaki ba mating piba duda MPCC की प्रेसिडेंट टेन हाउकिफ वाइस प्रेसिडेंट डीडी थाइसे वाइस प्रेसिडेंट नंबोल केंद्र की MLA एंड लोकल अमदे MPCC की ऑफिस बियरर क्याना सरुक याबा टीम मदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेनबा नंबोल कोंखाम सबल लेकाय नंबोल माइबम ओइनाम केंद्र की कैनो तोबुल मखा लेकाय नसिंग मफम सिंदा साना थनब पोलम क्या यंथोकी खोंगसेट अदुगा मरी लेनना MPCC प्रेसिडेंट टेन हाउकिफना अवाना तारबसिंग मतेंग पांगबा हाइबसी पार्टी सिगी तौदबा याद्रबा थबकने हाइखे सिना कुनगनी हाइबनते इमीडिएट रिलीफ फंगनबा मसिदगी मखा ताबा सरकार की पोर्टु तापना लागा एखोय वाखन पिक पहौनदे एखोय मणिपुरी जाति लोइनमक अमना वारगा अमना मतेंग पांगबा असि एखोय थाइनदगी इपाई पुदगी चटनबीनी मणिपुर प्रयास है मणिपुर कांग्रेस सरकार अमसुंग कांग्रेस पार्टी ना यामना केयर लोबनी अदुगा एखोय सरकार अदुगा एखोय पार्टी से मणिपुर प्रजा की दम हिंजबनी हाइबा कदोंगे देसु काउबिगनु अदुना इसा इसाना इसा के थबक सु मतमदा पार्टी मतेंग पी सरकार मतेंग पीरे हाइना खन्नरगा एखोय सेल्फ हेल्प अदुगा याबा मखै सरकार ते डिपेंड तौदबा इसान इसाबु कनबिबा होटनबा लेबा अमा ओइनबा मसीदगी होनमिनसी अमरमदा MPCC की ट्रेजरर ओइरबा सुगनु केंद्र की MLA के रंजित ना लुसिंग कांगबु मना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेन मफम सिंग सतुना अवाना तारबसिंगे मटिंग पीखी खोंगसद अदुदा MLA वाई सुरचंद्र फजूर रहीम मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट कुमारी तिलोतमा यौना अति ऑफिस बियरर के आसु सुरगाखी
नुमिदांग अथेंग फाव पोलम सिंह येंथोके खोंगसेट अदुगा मरी लेना MLA रजिना हाइकिबदा मणिपुरदा हौजिक शासन पाइरिबा चीफ मिनिस्टर इबोबिना लुसिंगबा सरकार सिना अवाना तारबा सिंगी मतेंग सबचाना पांगने हाइके चेंग बैग सामा दुगा खोगी हवाई बैग कुन दुगा मस्टर्ड ऑयल अचाथाव बॉक्स कुन थुम बैग तरा मसिन चिंबा खोई पुजदना लाक्चबनी दुगा मखा ताबा खोई युम कई ते खबा खोर खबा मयाम अयाम सुचन सु हाबिरे सिदि ngarang इमरजेंसी कैबिनेट ngarang mak nonglei nungsit toba nong chubaga loina खुदक तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कम इबो बिना खुदक तो कोई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग को बिदना कोई डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और बिरिबा डीसी खुतांग दा कोई अटेक अकाय क्राय दा लेबा युम कया काय खबा हाबना चिंबा मदुगी कैबिनेट डिसीजन लौरा कांदा मतेंग पांगबा याबा तंगना बा गवर्नमेंट सुकन होनरी अमरोमदा मयांग इम्फाल वागवाई निसिंगमो मफमसिंगदा MPCC की जनरल सेक्रेटरी ओरिबा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अमिन शाह अमदी एजुकेशन मिनिस्टर रतन कुमार MPCC की जनरल सेक्रेटरी सिंह ऑफिस बियरन सिंगबसिंगना सरुक यादुना अवाना तारबसिंगदा पोलम सिंग येंथोके अमरोमदा वांगोई केंद्र की मनुंगदा अमांगाता थोन खरबम मफमसिंगदा खुराइजम लोकल कोबा मियोय अमना यंगसिनबे लोयना मयुमकै लेट्रबा मियोय सिंगदा जिंगभान अनियनि खुसिनकी अवाना तारबसिंगदा खुदकी ओइना सरकारी मकैदिगी थबक पाइखतबसी पेंदे हाइना केस लोकेन फोंदोके 좀 내려가디 아나도 히닥 타오들디 리포트 가이는데 시도키가 좀 많아니 아드나 거기 그주지 왕고이 겐다 진짜 सरकार기 리포트 가이든 내려가디 리포트 가이든 내려가디 अवाब तारजिंग अहिंग कराइद तुमंगनी कराइद करी चारंगनी हाबिल खतंग येंगबिबसु याम फयानि खले आई वखलति मदु सरकार अथु मतमदा कोइनो याम थुने येंगन जनिंगी अदुगा कोई कनागुम सिनाउसिंग लागा इलोइने येंगम चकी हाबिगि नुवाइतो पेंदबसु सिनाउसिंग फोंदो पिरै मदुसु यारि मखैदि आं खोइ मयाम चंगदना आंग मकिदोजु मतेंग पांगनो अमत होनमन वांजिंग तेथा केंद्र की मनुंग सनब खुल कयासु लेनमदि अकनब नोंगलै नुंसिना अमांगाता थोनख्रे हानगी मिनिस्टर M हेमंतना अवाना तारबा मफम सिंह सतुन यंगसिनख्रे मरि लेनब सिंगदा सबसाबा रिपोर्ट अमा पिरगनि हाइखि लेंगा के खुसियमदा नियम चुमदबना इसाउन अमांगाता कया थोअले हाइना क्वंथौजम लोकल काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थाथोप चेरोलमना खंगलकले मतम सादन सुबा नोंगदगी इसाउ थोखिदुना मियामगी लनथुम कया मंगनख्रे अवाना तारबा सिंगी मफम सिंगदा CPI क्वंथौजम केंद्रगी मियोय सिंगना सतुन यंगसिनख्रे कामुंगदा थोकिबा इसाउ अदुना लेमखोंग तुरेल अमसुंग तुरेल असिगे मासा मरल सिंग इसिंग पाथोरकपदगी कामुंगदा उपाकी थोंग अमा तौथख्रे युमयांखै हेनबगी इमुंगदा इसिंग हाइजिनख्रे लबुकता होबा मनाम सिंग कया अमांगाता थोनख्रे अवाना तारबा सिंगी दमकता मरि लेनब सरकार की लोइसंग सिंगना मियंग संगबिनबा आरफिल तरोले होजि पाउ इमरक्तना तेम प्रेम तंगलमनिसे इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमसुंग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना मणिपुर गवर्नमेंट की रेगुलर एम्प्लॉई सिंगदा सर्विस लोन लौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अथुबा मतमदा अमदी अराइबा मोंगदा लौबिबा यागनी हेना अकुपा मरोल गिदमा कांटेक्ट तौबियु इम्फाल फाइनेंस कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड हेड ऑफिस लोकलाउबुंग ब्रांच ऑफिसेस पाउना इंटरनेशनल मार्केट एंड बिष्णुपुर बाजार बिष्णुपुर Wanted some electronics mechanics for repairing ISTV set-top boxes at different places. Bishnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Unique Education. Admission open. 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10. 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science. Vacation course for Navodaya, Scenic and Outsiders CBSE school students. 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science. Girls hostel at the same block. Jolib 100% natural syrup. Amasung capsule. yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolib capsule chabiyu amuka nataramuk sri Manipur leiriba naha singda industry ki training pinabagi panamdanga se JCRE skill solution amadi Australian Retail College Australia anigi marakta memorandum of understanding ama Imphal hotel ki sangai hall da ngasi
ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯃꯣꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯇꯣꯝ ꯀꯣꯜꯗꯔꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛꯌꯥꯈꯤ Memorandum of Understanding adu JCRE Skill Solution ki Chief Executive Officer L Niranjan Australian Retail College Australia ki Vice President Sam Freeman na sign tonaki Govindas Konthojamna haikibada memorandum sign tonirba sina larik laisu hairaba thabak phangriba naha singna thenirba khudong sadab sing hantan bada mating oigani haiki Giving white colors off is impossible with the growing population in our country and the number of educated youths are being increased year by year. So we have to come out with a solution. That is the service sector. And the retail sector is also equally very important. This is within the service sector. This training, what we need, and the need of the hour will be imparted by signing of this MOU between the two entities in a very proper manner, in a very professional manner. Revenue Minister I Hemochandra apaba thaba ama tobada matam sang na tungi vision amaga loina thabak toba darkar oi haiki adu yongko banyan fees simma matam kam sange it takes not hundreds of years, it takes thousands of years. Aduna nasai Australians in the Western concept, right? Moi kita tamzabi abs. Moi advocatism the chatte. Bhanga ki the chatte. Matam changi Tom Collier na sahaya lo. Marriage is matam changi. It takes time. Matam changi. You have to nurture. Aduga moi si phajana watan khala kana moi na phasa ba milu la kana thok sumin nahi. Because madu ki professionalism madu da thabak sunin ba ki moi da mahau madu pi bata Nomaibung all second dagi Bazas Party mayum Peteranjan alias Korabin Sharma ko wasai kunmangarom surban hama kasom khulen dagi kilometer kunlom chalgaleba mafam amada sidun leramba thongbu yaning ro phonglotuna Nomaibung all second gi miyam na wakat mepam chedakre wakat mepam aduda saruya ki binupi amana miyada sida senaba maralebe mioi simu phaduna ain go becherak piu haina dabi tokhe mi hat pado puthopang amnaba support to biyo sarkar na su parja sing na ju mateng pang biyo magi misi se yam yaning de akhoi punamak na yam nungai te magi isam sam nupi macha khunji gi kasum khulen haiba khunji gi nupi macha ma khak nungsi jabagi damakta nupi duna kaura sakhimani aduga sumaina sira phange haiba se kana na yaning doino kana na nungai doino Manipur State Kala Academy ni sinduna sahi khuding gi leptana satharak pa contractor lak suba annual state art exhibition ngasi palace compound leba Manipur State art gallery da hawdokre thasi tang kuntra paw sathagada exhibition hawdokgi thoramda art and culture commissioner K Radha Kumar Manipur Sahitya Parishad ki president professor T.S. Tomina Singh bat myo kyana sarwaki artist kunga hundoina yekpa laising utki commissioner Radha Kumar na exhibition asida singi sil inaw singna yekpa laising yorpa si apaba yawana mani haiki especially chocolate of European country marwena Paris to the map punja laga thora to ke masde ke kilo aapne ka art ki ke masne one step ahead to the time yam chukra po ke no tor do Manipur yam nai ngai ke bang si ke no ga se division da ga to si ye ko ko pa lai sa ni si mai te sin de domain dong na to in the context of this state the tribal artists kind of rely yang ngai ngasiu Lilong Police Station gi manung sanba Lilong Hauribi awang laikai Teramakhongda mioyama thorianduna siramle lekhidraba mioy dudi Sagol Sem Prasanta LS Abung sahi kulumdoi apokpa S Rosan kawa namarapam laikai degin hari mahak ngarang numidang warang mayum dagi thokibani hari mahak na thori yalamba matamda masagi mobile yoromdre masagi purit chegarega mamit khunjilnami hari postmortem tongnaba Jennings ki mok ta thamkhre amaromda Messi asing matang ri yaning da phongdok tuna kawada lamda mudung miyamna Imphal More lambi thingbi thabak chathakre Rims Hospital gi OPD da bomb thamlama thongbu Volunteers Health Unit Committee Rims Hospital and White phongdorle hospital si free zone ohen view hari hauzik amukan atem brem tanglo manasi
Manipuri ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. Delta Tutorials for CBSE. Admission open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacations course for Navodaya and others from May 4. For detail, please visit Delta Tutorial between 6 am to 7 pm. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijinabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anabasing nasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai. Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Amukan na taranungsri. Imphal Ziri Lambigi None Police Station gi manakta Excise Department gari amamamdagi lupa sohum loriba amadi None dagi kilometer ohumlom satlaga leiba Rangkhung Part 1 manakta Excise Department truck khudimagtagi lupa sohum loriba sigi maram karigino haina All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers na hangli athuba matamda Manipur Sarkar gi mari leiniba singna mieng sangadabani hairi Uripota leiba punna hingminaba khunai haiba organization asigi kunthantoi subo mapok kunmun thorom nasi pangthokre thormaduda Uripo Kendrugi MLA L Nandakumar Revenue Commissioner K Radha Kumar Dona Sarge Awardee L Ibomsa amadi Ward number 3 ki Councillor PS Parnesuri yauna myoi kyana sarwaki lisingani taramari taramanga da class 10 da mako mathang takraba mahirui sing amadi ahal oirba singda khudol pot piduna ikai kunnabu utki MLA Nandakumar na Chawkhat Thorangi thabak paikhat pada ayadapan pibagi thabak tobiganu haiki Khongjom Memorial Statue Bharat ki President Pranab Mukherjee ne April tang kolumdoi da miyam da khusin nakiba aduda hangdokiba maikhongi plate leiramdaba amadi yumbi makhong ahungi mayaida Mahadevagi murti khilaga thamjilamle haina Khongjom War Memorial Trust ki President Hanigi Minister Morangthem Hemantana ngasi mafam aduda yengsin basat pro phongdokre mafam aduda sengwa sagaliba thabak sing quality control togdubagi mami saungna tare Lising ma samapal humudra nitoi da matamdugi President na hangdolomba yumbi dusu thiba khangdre Ningsing yumbi mangkhiba madi thiba khangdaba sigi damak manangna police station da FIR ma launch tawragani Athoba singi khubam chengot pada karbar tawgi thabak sathabani haina lawi haiki ngaraga agi magi ming thaba name plate to thambane adi mafam sida leitre hoji Bharat ki president le pato Bharat ki president amana leipak sigi Bharat wasi ki chawraba democracy chatpa leipak sigi Bharat ki president amana makhum hangto mafam ase masida hali leitre adu kadai da no ji khangre kana puthokhi bino koi khangre ikias ki wera jaga mafam amani masigi de su ko FR ma los dawgani aduga hajik leiba bakhong ahum leiba ji mayai da ekhoi Mahadevagi muti ma thami ba je khoi yaning de ji ekdam Mahadevagi muti ne na haininge aduna ipa ipu jingi akala thok jingi achungba khubam masida ekhoi Mahadevi muti ma thamnan bai ba se masi yamna chena ba phawgani aduna masigi changga sagat pada lupa crore ban tada khre nithi nungai no ude Bharat ki president sangha khre magi murti sida maikhum hangdom bado lai na president di khangmani aduga masi Manipur ke prajada Bharat ke prajada yamna minam baba famne bado khoi thamningi masi khoi lemna tharoi masi khoi manang na police station da khoi FR loss tawgani ahan FR loss khoi president la amba khubam je afam khangdana misplace daw ke ba mang ki ba asigi khubam jimaga hogiba president la ambagi yungamba yamna ningchang ningai oire ba ityasi oire ba ityasi muthan na hona dana mafam sidagi puthok ba aduga FR ni jo khoi loss tawgani Fair price of hangdana food security eki makada miyam da kanaba phangangani haiba wafam oithol oi haina BJP ki president T Sawan haikre
मथौ चेक्सिनदबा डॉक्टर अमगी मथक्ता थिगतुना SMC दा एक्शन लौखनबा MCI ना खंगलक ले हाइरे हौजिकिरी ISTV ने पिजो पाउ मतंग सलोजरे मिंग ताब्रुबा पुमनो पो अमुका ना खुलुमजरे